na aba ya wonam eto sanso na opani ya se wode wani ekirem ewo sahwiyo so mansidi mu na ubegire mu a ono ene opani ya oda physical planning department no ano yewai akasa de nsama tudwa ensemben na woka ehon nsam enso wokase boy mu a yede eba na fe yede aba besom wo nsama wuro pi ka we ho yasi nkondwa iso de yebahwe ne yakenkan ni nyina kama pa enso edi ama na mpacho ene ya wote no kase boy buo no eyeme Osomafo Kwame Owusu tigasie KOT ena wasugusia utimi adehye maye ntwa nwomere shimakuma bi Liberty FM, Liberty FM, Liberty FM, the giant of the West. Liberty FM, the giant of the West. Awie o mai de ma ye hye kase bono akenkan ase emfama ne ye hye kase na ase a maye ntumrika na ve yenko yenim na sana no kura miguso kai se ha Liberty adokrum ye na chiripo enson kasa fidie so Facebook no ye dem miguso kai wo sende ukwa obenya bi ahwe na wanya bi ati na aboa amane manyina enso etimi akoso ntie nyina yanhwe na yenko Facebook my Liberty FM so no gugu na so abrati friend ADB na dawo romanti edem ya okwa ubenya bi ati na wanya bi ahwe kama pa enso ewo ho ma yenhye kase bono ase yesa kase na ase ma yenko ewo akontomra mansini ya ewo atoye ativi mantam ye emu na abankra jepani ya wogina mu ewo akontomra mansini mu no eye yewro no nyamfo Joseph Apia ya dona nim se chairman ammonia na panyi akasa de atudwa kirem se sende dan dan nyina ya me akasa metaka se empanisi ye di jawa na ye di asoa wonti no obone ombodi bia se ban se awunidie mapapa no a se mansini ya oya abankra jepani ewum eye sahwi akontobra mansini no obehwe na waboa ama awunidie mapa akoso afa ntampa e de frɛ wo mansini mu na awunidie fa ntampa frɛ no ene betimi aboa ma o manfo apom din enso etnya gina ne nan so ninkasa ya woni di batikase ebo nkomo no ana wosan di etu dwachem sende yi ukọ nzawra ene ne patamu a obehwe se ene yi se yesoma mbofra se wonum kogu wura no obetu ase se wo yo wofo na wutie anwumre gase bo na wotade wura na se border esoma wo ba se onkotungu a ononyamfo Joseph Apia se ifiri sabre kwanya de se wonom besoso so isanse mofrando do no isanse wonom hwehwe nti wonom entiment tuwura no ngu babia esefata ero de wonom ensoso krakrakrakrakra na ne nkasa ye mu so na wosan eche mu se ende se wodi wani kirem wo Nzara Senior High School a ayade se wahyaase kura se agoprama chenchire je OCD ama Nzara Senior High School se de be ya beboa ma adesuafo no atimi adi agro wo so na enu achi agukansi ekoso no na adehye nso amudi dwa bi de se woton nsuo woton biscuit ni akeka de kofa obehu se obeto beboa ma adehye nso bibi kakra aba won botum na moma ye ntie wa bra je riding sem etu edwa Nzara de maka many assembly maka be announcement me see be fa dipa ba kwa Nzara dumping site friend papa no akotra abobo ya afo ekotu nguro gu kwan na no munye ebe mo wuru mu akoto agu but generally many so ade hunu ne say Nzara dumping site na me yi afri ye ntia me yi afri won say baby e to Nzara ye to ball agu siesie ye nya baby be ye nya baby e be yi afri won say baby o mo to ball agu no satan no yire eba ho eventually nso ni didi e kota no it up to even 100 meters away no na me biggest and so ade hunu say yi sa dumping site na nya baby e papa nsuo me ho be ye afro de akoba bia because tano no na yes at asa now you need option bia nti yenya any alternative ba me nananom guso a yedi nkomo se me Nzara ahene de hu nkomo se on pass asemaye enya dumping site ain't have effect on the environment. It is Nzara for obi a akola bia wadi below 80 years mano ma be to ball amu nkwara na ba o muntumi nkwa akire ho na mpanimfo no so to ball a de gu kwan no ye nti ase aha enti onmonyamfo ja ye friend Joseph Apia etwa de sem so biem no na wodi tudwa achem se ndey eba de bambo wansam so a ohwe akontomra district police station ya yewra onmonyamfo Pius Nkwa esa ase no anei wonom enya nwie ye bepem sa abre ni nyina ne se aka niam ba ku bi ni bienu bi anei wo ba ye kura no wahya se etu wana mo enche obehwe na ato ne nsa ade afre police commander ya ho ye mantam yi mu na je se wonom de ava so kafefe pa akoso agoma atwam se dwen na police station no so ahya ase na no achi no chim se Nzara police station no so no oguso etu anamo se enche bia be sha se eye adwuma na ne nkasa ye mu na wosan kire ensama wodo ne anamontuo awodo ya otu ede aboa na moma yentie ne nsam ya
wɔde ɛto edwabio Vara Kontoma District Police Station. Yes, and no my say a Kahuna station. I don't know about Pius Nashas. You see first floor. They twice Moja. I will say we project. What a closer to Oban Sunio. Now I may buy and my reactive stand a Cotopolitanka. Acha by the end of this month. And the regional police commander commission. And Zara Police Station may perceive, but there is a problem with it. Even septic tank or no problem won't tell a mama engineer about some assessment. If you say it in Zara Secondary School, this will do football pitch or money. I have diesel or me here, honorable Pius, and Okohi, a Giasas Yanta, Yasas, and then some home, I saw say compensation here will be a bit. Now I had the Abwa, and Zara Secondary School, and she agreed at the levels, near to green grass, I could do an account. I a boy inter circuit, and I say a boy inter colleges around a bit when I be. A boy inter colleges, I don't fast with free move, or more to answer what I will call my better, or more to a better, more will be a number crew, so in Puntu, because so it's something. Yenina, the Kanyamaka. Ane ya woti ye aya ban crash penny ya wono ene giremu edema adehye ya wonom ewo sahwi akontomra mansinimu eyewura onbonyamfo Joseph Apia ena wote ne kase oni liberty kase aba okobo ya wachire sa ensemi nyina mu ede achire ye ka wo se aye liberty adokrum ye na chiripo enso kasa video so ena waso egusi awutie kase bo ya waso gusi awutie enam abafo tentan video no so Facebook okwa my liberty fm me ba cho ye hwe ni mu se obe like na wa share wadwenkyere ye fa kase boy hu no so no bombodi bia se wudi begu ho ede ama ye na berepam no so no ye nso ya gebre na ve ya kenkan ni gina ede ama we my liberty fm my no my now the liberty fm enso ede account na kama wa bobodi gina so ede ama ye she bombodi se obe share na wama omanfo nso atimi anya bi ahwe na wonom so atimi akenkan amane manyina enso atimi awie peye ya hwe na fe ya toto de manyina na ya toto ne ma ya hwe sa homa no totom ede mayen de a na ne ye ne aban kra jipani ya owo sahwiyo so emansini me yewro monyanfo Dominic Jesi adwumawura ya bebo nkomo kakra enkomobo no efa na anu ada committee ya wonem kwehia ye eba ne se local government ebari for ya committee wonem to wonsa friend no ene emu nkomobo no ye hwe senka se ensui ewugu no network na akoyi bibia ewo ho tuomu dia enka ye bombodin se ye ne ewura yi ebebo enkobo ya woso ahobado ananso ye wan no a kaskala ma ye ntwa kase ye bono so na ye nkogina mu ewo ensem foforo mu ye twa kase no so am na ye jaso egina mu na yegina mu dia na ye kɔ hemfa sahwiyo so mansin ya mu ye gina ye nkɔ ba bia wu abayo bia asem wo kan ye da so egina mu ewo sahwiyo so mansin mu ya ye de emu ensam ede ebrew na wo ensam ya ye duru so yi emu no opani ya wo ba sahwiyo so mansin mu am ono ene pani a woda physical planning department ano sa head me head of physical planning department ema sahwiyo so municipality ayo wura ya your friend say Odro Buampon Williams Samuel ana yerei akasade ensama tudwa na ensama odi atudwa ya desede ya wode ma sahwiyo so ene myaya wodo ya ebe ye mpatamu ni obi bia wote yenkan okase boyi mu say empani aka to say pintin bia da me nanso bia say we enya pintin bia ne da me saa o ni nyina ne say enei kakranka krotwe dia mponyankopon atimi atu botombo anya sika kakra kwoto asase ne de wato na so ne aka nyina ne se wode wani bekyere mu ewo assembly mu na assembly no atimi abomboden ama ho tumi grata ne ye friend se permit ye ma ho akwanya se wutimi ye bibi ewo asase no so enei ebia container bi na de gosi asase so ebia wusi dan ne de keka ho a o kirem se wode ade se de to man 42 ni ya ye wo sa wi so man sini mu anim se ye mo ye ho modin bia se ne ye friend permit no obi bia beko na fe watimi akwaji bie na fe watimi ede aboa ma se ne dan si o se ne store no di si asase so aboa na ma ne tumi krata na enko ba se bedu ba bi no o ye adwuma no ane obi nwa ne se stop work ekobasa ha adwini ye papa na wone nkasa ye mu ana wo se ade ba ko ye ne nwanwa ne se wabra obeso mpani akobetena mpanyifo akondwa so se physical planning department head no wonani akire mu ewo mya yawodo bi wasa wi oso mansin ba bi kura de okọ na obo physical planning department obi kura je se wonim nya yenya sende wono aten sika to na asase no onko na obi ema ne tumi krata ansa na waye o se saade no de ote ye no eye ne nwanwa papa na mama yentie se ne yewura yi ekire ensemu edi ekire yen woni nkasa yim
aban hihye e wo se medie bia udi wasase su bia no se obeji tumi krata free assembly wo etino mu hihye bebre categories bebre there were temporary permit and there permanent permit na temporary permit na koye dwumadi a udi a temporary se de ne din no suggest no ebi ti se wodi container ekosi baabi ana wodi kiosk ekosi baabi ana wodi ebi advert bi ekosi baabi eno no ye hope se temporary cha 6 months obeye free na ka permanent permit no so a na koye permanent structures bia osi dan wodi be hotel guest house then one kasampo wotinem as your residential building no pono se obeji tumi kata e free assembly permit ho nsem yen kase wo form na yen kaso se e wo soro se de kaye expect no de godinti yen kase wo form no se edi se amanfo sisi a na amanfo nim se osi dan a se obeji pe kwa akosi asawe nso nyina ama mu nyina sisi na obi anim se osi dan so obeji permit wanwa se na mremi still a se e ground se e inspections a bo se obi kase me kra no na menim se wo besi wo dan na do container besi baabi mpo se okoji tumi krata e free serious municipal assembly na wo ye we ni nkasa ye mu no ojebre ekasa ye edentete kakra de ma de hye nya ehia ye pa se ene wo ye obi na wote asase so akwaje wasase a wo fansi wo bombe kasa me na maje basase ne mepe na me de ye nemom akasa de acha de hye nya se wo se obi bia akwaje permit na ebo no ma de dwumadie ya odi ni wo asase no so no ebetumi awie peye na moma ye ntie ne nsem ya eno nso okire mu ene nea ode etu edwa ewo saa kwan no eso usi dan na se woni permita na se sebio asem ba ho se dan we hwan dia mi krata be na de ko kire se dan we media nti permit na form of for consolidate the ownership of the structure na we the DC one because oba ha no examples ne go yi e kire obia ne dan be bia ne dan ne wo ene ne din e wo so ne dan ne structure nya na nsentemi nimse nyan bebre na na peso mutukwa ti so mukwa kodu embassy ho na all the requirements of the embassy ni say ade a wo Ghana ha kire se wo kwa sanso aba empempe no dan na omode yeden omode battresses a mo case nti omukwa embassy ni so tro assembly no ebebusa se besa asomasi application abasa of visa na also wo dan wo ebi asusumite ampa wo dan wo nti ese behwe reference ma se ampa wo sa dan no ho no ma ya quoted permit on na yeden ma embassy menka akra me ba ha ba 2 or 3 instances are if you embassy one ma by so respond there later on go for the bar office be confirm say ampa what we did na mo musaid etimi aka mo visa pay loan dem di kan kire mu amanfo we bre permit no omotimi de kwaji loan facility if the banks na sade no mfa so ye papa ne santi eno ho encheche mu na ye wrai ede ama na ne nkasa ye mu no ne etwato kora ya okasa ede fa wo ya de sede pa ya wo de to ade sie n'anim se wa momodden emfa ho nsem se ne wo kwoto asase a nye so fitia wa na wa 20 ufitia na wo de dan ese so nemum permit ya wo ho no e wo se obi abobode se obeje na fe aboa no amade dwumadie ya odie no atme wie pe ne nkoba se wo wasase so kane ebedu baabi no na mpanifo esi ho kwan se emfa asase no nya adwuma ekoba sa na ha adwene ye papa na moma ye ntie eho no so no ne nkiremu ya ode ema yen e wo sa kwan no eso actions now a bit taking a dose be one the law mandates us say without a permit yembudani you do on na say sebio uni permit na the officer at the office at the field has a discretion say duma na we no no betima den akan gu for I know you one of the actions we can take second actions are the legal action na menua emfa say asem kan who see 2 bedroom o permit fee e be 500 Ghana cedis 1000 Ghana kosra emfa say 2 bedroom akosra be 2002 Ghana cedis na one chia say SK jina abandi bia court right afi ye be see one amount 300 times I'm not sure say no na yen den yepe that is why we are encouraging say don't want to get there because ye nim say there sebio sisi ano mamuti obeti tomorrow ni auto cement na wa hihye block na wanje permit na beka gu fadi a we nya den ayekwa ntine ye sire border rule say moving from the stage say enkare na yesi da ye meje permit na yemra meje permit so that not have ourselves entangled with the law issues opani ya wote ne nka se yene no ebo sa nkomoi na fe wa kire ensam awdomu ede achaye no ono ne panipa ya se wodi wani etiemu ewo sahwiyo so emansini ya yebomi ya oya penny ya oya head of physical planning department ayi owura odro Boampon William Samuel ana ye na bo nkobo ya ode sansem nyina no enso atudwane ye ka so ya liberty ya dokuru ye na chiri ponson kasa fidie so ana waso egusi awuti ye nto akase bo no so ye san akoyachi ewa akwantomra mansi ne mu
na adehye ya wonom ewo kwadwo krom ya no ewo akontomramansi mu ede abasobɔ kyenkyere nchepa ede ma omrahye bedwani ya owo ho eye yewura wonmunyafo pa Kwame nkoa sɛ yewura aboa wonom ye papaapa ama ye kasei the backgrounds ya ekoba se de ye ya yefro nya fe ne yakwa akwaji canopy na nanom pese wonom bodwa anamontuo bi na nanom etuo no ewo sɛ wonom de sa the background yi edie no nei opanyi ahyase ya wotu wana mo esibi edema wonom na wonom kyerem sɛ ɛyɛ mo anigye papaapa na saade ya unbonyamfo ayama wonom no nokure wonom efata sɛ wode aseda kyenkyere pa edema yewrai esan sɛ empani sei aye bi atoaso yenka sɛ waye bi agyae enti abasobɔde sononko ɛna wonom ede ma sɛ de waboa ma adehye ensa atimi aka saade backgrounds ya wonom guso etu wana mo yi na moma yentie wabra na adehye ya wonom wo kwadwo krom ye wo akontomra mansim no wonom ede wo mo ensem to liberty kase enso anim adwuma no de ɔde ba yɛ ni agye ho pa ɔba yɛ nso so yɛ asom de ahoɔden ayɛ ne kama nti sesi ade aka no ɛne pillars no nti ɛnɛ nso ɔmo de ayi quarter road no nso aba nti ɔmo kyekye no afei na ɔmo gu so a ɔmo bɛyɛ ho adwuma nti adwuma no deɛ ɔna abo wayɛ adeɛ nti gu so a yɛ nso yɛasom nti abo nyame kyerɛ no me mesi ni pa nti adwuma wo yɛ ba yɛ no anadwo awie yɛ ba sɛ ɔna sibi esi picture na se o ma se o tun ye adwuma no nti na de o ye no ye ne nti adwuma de anadwo awie ba ye hwe de MPA man ya ye ni agye pa ebi kura ensesi obo no modern ye so ye de mempa ye etenachi aduma ye we man no be koso ye da na se yakobon insha oh e be nyam faso pi ebi se na se ye ni apata kura se ye kura obia baka we high canopy na ye baka on yesterday no sana down no se ne wonim se ye apata na esi wode mo ibuyi ono ye to aban man no ono so anye ama so ba ba ye ama ye se ye dana se ono so waba so ba oba na oba ba he ni yam na wosi dana me man so that so na ye de Akan nti adehye ya wonom wakwadwo krom ene na wote yi na saimu akwanhia yade aka akwanhia yade a adwe ye papaapa na ho akwanya se nyina yehwe na yedwene ho na yetumi etu ase na wo hwe adwumakuo ya wonom ehwe kwan so kusakuse mekyerɛ National Road Safety Authority wo hwehwe mu ya wonom ye empo afia ye wom ne fa ekyerɛ mu se ne wo hwe afefa ya eba ye 2025 ya akwanhia nko ya esiye eyo mu nchichemu aduro ba ko akiri ponsia ye ha adwene ye papaapa ye nwa akwanya se nyina ye boa ebetumi atu ase ne nam so ema panipa ya ono ne branch manager edema Priority Insurance Company Limited ye was ahwiyo so opani eba ne se ngumesua mu pa nso a wabɔ ne modern ye papaapa ya ene wo hwɛ ne modern bo ewo mechanical engineering mu a wakwani mu papaapa eno achi osansu kura diploma in insurance ya eno oje na body free West African Insurance Institute eno achi osansu professional trainee ya ofri Chartered Insurance Institute of Ghana owura ye friend say Ebenezer Forsen akasa de na dwenkyere bia ba ya wosusu se sempanifo edika ho na MTTD fo ede wo ho hyem ene insurance companies awodo ka wo ho bomu a ebetimi aboa papaapa na mpani se enwuma da ya na yetini wura no yentie ne nsem ne adwenkyere ya wode eba ye ne bi se nimpan me adom na wa drive for more than 5 years no onya accident na ono less premium se nimpa oye pain na oye 45 years and above okita odo tu less premium wa drive organ na onya accident nimpa within a year na wenya accidents 1 and 2 o year ono odo tu high premium because oye higher risk driver so the ono no accident otanya accident bebre osi anadna DVLA insurance na road safety na MTTD abadina warrior se nyina yenya collective data in yabum nanka you use license reference number on you enter insurance no chere nimpa no so when your claims that ebo yan data system that to them most as MTTD when ya na road safety wabum a yetumi yenya data from one no yebetumi yenya one data road DVLA insurance companies na MTTD yenya your digital world one software yebo nimpa license reference no number ni edishema the bond the me osuma isi when your accident dey with different insurance company and another onya accident the system no UK otumi adwuma or ye adwuma or endo to or ye adwuma
aha na ne nkasa na chi na wasan so atrem se ne yesi agisade atum na fe ye de ye adwuma emfa so de ankasa ya oman no yebenya e de afiri mu no eno so osan jebre ebobo eno eso ekire yensi drivers money you baba one day nipa another passengers wa phone wo do kodru asomdwe but in the Ghana abedi no receive driver no penteme okwa asom ko hwe won egu because asudi bia ni no o me yenhwe drivers wenya accident wa Ghana nipa hin ekwa hin no bon okaka also insurance ampa insurance wo do wo hwe nipa na wenya accident na asudi ben no driver no do senyame adom no wonu engu na passengers wa hwe nkwa insurance company wo yenhwe tamala ko insure osi driver not ase Cape Coast recent mo see driver not ase driver not ase but nipo ku on abasambe or the bibiara ko to insurance company wondo nti sanke yema drivers no so wo ya aware there asemusi what to point if in a license do that 1 point and 3 points in accident over speeding imagine what it to license do na odu baby cry e dey san ko driving the DVL ma e ko driving school san so ko road sign san so ko driving biom UK is they are practicing in countries ahodu baby or practice them me say na akadema akonyen say ye dey ka ho nke ye dey be yenga na system no do obotum na nensem no mu no osan kasa de tudwa se we kura no obobo so no ayade a ohyenkani no ene nya so mfaso na oman mu no so ye so mfaso ba na yebenya e de afiri so all my drivers now nyame adom sell 5 years and 2 years and 3 years onya insurance on abrofo for onya tax exemptions na azan onya ya ono our drivers no obenya reward with lower premium so ko insurance e bia retua 530 oya commercial 701 tax na ono retua 400 Ghana me sure the driver nenyu beje se bia retua 7 something new road user oya new driver or retua 7 now retua 400 cause my drive for 4 years and 5 years minya accident nenyu beje transparent premiums calculation my premiums another sika insurance company watching obey transparent am nipa biara obonde at the end of the day no wotum wa abon obey encouragement of responsible drivers habit obetum wa abo ma drivers no with the responsibility papa bi ato wono do na yehwe DVL so obo support national road safety strategies what to minimize accident or road maybe they be a blame one aha enti openi ya wotene kan ye friend say Ebenezer Forsen why openi ya wakwadare se ba ne se yenjeje insurance ne yakika ho wonim de papa why manager branch manager edema priority insurance company ye was a so mantami anase mensini ye atoye atifi mantam kropon no mu no ana ewo ya ye na bonkomo ya waje bre edi nchirimu awodo ya owo efa sanse bi ho no odi ni nyina enso atudwa ama ye nyina so no yanya bi ati liberty adokrum ye no na chiri po enso kasa video so na wasugusu ya wuti ye kwo na fe ye de kase no ekra no akwa kowie kura na ansana ye be sori wo kase bone so no edi bi boa me na yenye ade we yenhwe na fe yenfa happy birthday sonko ema mami ya oda yen Facebook yi eso no nti wo ba Facebook wa oba hofefo konakodo ne we fe yi ya oda yen Facebook no eso ya ye we so no happy birthday ene day se otwedi ampo nyankopon ede ene day enso aka ne mfie eho na mami a ye kana semi no ni din edi Helena Rabbi Datson Helena Rabbi Datson ya wo ye nurse ni ewo sehwiyo so emansini ayaresa biam happy birthday to you Madam Helena Rabbi Datson Madam Helena Rabbi Datson ene wa woda ye bompa yesiro twedi ampo nyankropon se ene ya wa wodai no otwedi ampo nyankopon koso antre wa hye mu oma adibia ya wo hwehwe no embre mu emfa ema o ene dai we everyone kasa ukunu owura Samuel Ofusu afo ana fe wakuma Patricia Sifa Fisher ya ono owo Peace FM yedua ba Patricia Sifa Fisher ena wone ninua be ma ukunu Samuel Ofusu afo wonu nyina kan bom se nedai ya udi wa wodai no yemfa sa kwanya yi so na yensere otwedi ampo nyankopon adom ene nkwatenten emfa ema Madam Helena Rabbi Datson ene udi wa woda happy birthday to you
ade hye we so ne yegyina de kase ne nyinaa enso asi ene day na anka ye hwese nkomobo binom go mu anenso ahoma no ye wan no a kaskala na ade no anya agi agu enti yemfansia na afi yenda atiefo nyinaa sese woje bre etie ye boa ye makase boyi enso etimi eye krabehwe ye soro so na afi DJ Losky ene na pamfo nso age kondwai atwa so e the drive time no enso aba medin do Osomafo Kwame Owusu tigesie KOT ana waso egusu ya uti me sori suedie na DJ Losky na eba nemu maseda nkoma brand your friends ADB na dawroma ana ode me kwa abefo ntentan fidie so network nyina embo no wama yetimi akwa ye de aseda ema no wonde waye me sori so DJ Losky is up next mamunye